He whetū mamau rongonu ia Aaron Hinare ki roto o Hapani. Mo te rima tau ia e whakaaweawe ana i ngā whakaminenga o te ao me tana pakari, me tana wairua Māori i te whakataitai nei. I nāi, kua puta i ai tētahi pukapuka ki te awhi i te hauara o te tāne kia tū rangatira ai rātou. Anei, te pūrongo a Maria Haimonariki. He rongonui a Aaron Hinare o ngā puhi me ngai takoto ki roto o Hapani. My sort of appeal, they call it appeal. What's your appeal? Everybody's got something different. It's like the toughness. So I'm well known for just getting like hit with a chair over the head and then pushing forward. Nā Hinare anō te whakatau kia whakataitai ia ki roto o Hapani, ahakoa I tai atu te tono ki aia kia haere ki Amerika, whakataitai ai ki te WWE. Karimatau ki muri kua hohau te rongo o tōna ingoa. In WWE, they don't really hit each other, as everybody knows. But in Japan, it's still a sport, so you're allowed to, it's actually like competitive. You're actually showing the techniques that you can do. So that to me was more appealing, more real, and the way that I could express what I like to do more. We're looking at breathing. Kua rongonui haere hoki ia ki runga pai pāpori, I nai nei ke whakamahi ia I aua taumata kia whakapiki ake I te wairua o ngā tāne. When I'm in the bus, the tour bus, we have like a 6-hour ride. I'll just be there answering DMs from guys around the world. So guys from America, Mexico, Europe, UK, everywhere that I've traveled. Mai ana pai pāpuri ki te tuhituhi pukapuka e kia nei ko primal manhood. He whakarārangi I ngā rautaki whakawhanake pukenga e whakatairanga tia hoki I te tuākiritanga o ngā tamariki Māori. The main motivation was to help other Māori kids that weren't as lucky as me to break out of it, you know. But it took me going back to look at it to realize, wow, this is the root problem. We're not a problem because we all suck. There's a problem because colonialism cut us off from those concepts, those frameworks, why so many people are lost. So 100% it was for the people like us, me, and the other boys watching this. Outside of the cities, Māori moved to the urban areas, and we lost that connection with our marae, with our ways of thinking, with the tohunga, with our priests. That's when all of this trouble started happening. This is when we all started slipping into it. And I don't know about you, but I've been one of those urban Māoris that was, I call it disenchanted from that connection. Ka tahi anō ea ka whakataitai ki Wrestle Kingdom, tētahi o ngā whakataitai mamau o te ao. Mare Haimonariki, te ao Tūroa.